Y ddau dîm yma eisoes di chwarae yn erbyn y Seintiau Newydd ers yr holl dre newydd wedi'w curo nhw. A'r Bala di cael gêm gyfartal sos dwytha, ond mae honna'n syrthio i Chris Venables ar bediad da gan Jones, a Henry Jones yn methu'r ail gyfle. Ond mi hwnna gyffyrddiad allweddol gan Kieran Mills-Evans. Sean McAllister yn colli'r bêl yn y lle cynta. Venables ar ergi, Dave Jones yn arbed, a Mills-Evans i'r adwy. Henry Jones y gic gornel yn uchel, a Ian Sheridan oedd ar peniad. Ond cyn chwaraewr y Bala am funud, di anghofio i ba glwb oedd yn chwarae iddo fo. Dyma Mendes Shannon, y cefnwr de, heibio i McAllister. Y bêl yn rhydd yn y cwrt, a Louis Robles yn rhoi'r Bala ar y blaen. Chydig dros hanner awr ar y cloc, Louis Robles yn sgorau unfed gol ar 10 y tymor yma. Shannon yn creu, a Robles ar flaenau draed yn y cwrt. Smith, oedd Fletcher yn hwyr ar Kieran Smith, ond mae'r chwarae'n mynd yn ei flaen. Shannon at Henry Jones. Jones yn meddwl am ergydion gwneud hynny, a mae'r bêl yn gwirio'n garedig i lwybr Chris Venables, sy'n dyblu'r fantais i'r Bala. Llai na munud ers i'r Bala fynd ar y blaen, maen nhw wedi sgorio am yr eildro. Amheuaeth am gam sefyll yn fan hyn, ond mae Nick Pratt yn hapus, y gol yn cael ei chaniatáu. Ergi Jones yn gwiroddi ar Mills-Evans, a Venables di amseru'r hediad yn berffeth, oedd o ddim yn cam sefyll. Heibio i Dave Jones a prif sgoriwr y cyngrair yn sgorio unfed gol ar 20 y tymor yma. Neil Mitchell yn camu ymlaen o'r cefn. Ian Sheridan. Sheridan yn uchrymanu hi, a doedd hi ddim yn bell gan Ian Sheridan. I dreuliodd o sawl tymor ar faes tegid gyda'r Bala. Fydde Sheridan di mwynhau sgorio yn erbyn 20 glwb. Capten Craig Williams heibio i Kieran Smith yn rhy hawdd. A dyma Ryan Edwards. Edwards drwy goesau Sean Smith. Y bêl gan Ffwmpa Mwandwe, croesiad yn berffaith at dalcen Ian Sheridan. Ac mae'r ymosodwr yn sgorio yn erbyn 20 glwb. Oedd y croesiad yn hyfryd gan Ffwmpa Mwandwe. A'r dasg yn syml Ian Sheridan. Fletcher, gic gornel. Tibbets yn dod yn ei chasglu hi. Tibbets di cael gic bach ar ei ben fan hyn. Dwi'n meddwl mae George Harry oedd yn trio dwyn y bêl o dan gorff Tibbets, ond wedi rhoi cic bach i ben y golwr. Mae'r pedwerydd swyddog di galw'r dyfarnwr draw Nick Pratt yn esti rhyw boced ac yn camu tuag at fainc y dre newydd. Ian Sheridan, dwi'n meddwl, sy'n gweld y cerdyn coch. Mae o di deud rhywbeth, di cega oddi ar y fainc, mae'n rhaid. Alex Fletcher, cic ola'r gêm o bosib. Dan drwy'n y golwr, Mwandwe'n dod, a mi oedd hi'n drosedd ar Tibbets. A dyna'r chwiban ola gan Nick Pratt, y Bala'n mynd â hi. Ond mae Pratt yn mynd i'w boced eto ac yn dangos y cerdyn coch i Nick Ruston y tro yma. A mae dau o brif sgorwyr y dre newydd yn mynd i wynebu gwaharddiad am dderbyn cerdyn coch am gega heddiw yma. Tough game towards the end, but I think we should have made it a lot easier for ourselves. I thought we were a bit sloppy in the final third in the first half and then should have buried it and then go 2-0 up, rightly so. They didn't cause us any problems until the last 10 minutes. And, you know, we get the third goal and the game's all over, and then we give a stupid cross away and a back post headed, and then the reflection of the game changes. Listen, they defended really well. You know, their goalie takes time out of the game. You know, that's what they've got. That's what they do. You know, they're good at that. Bala, they, you know, they get told to do it. They do it very well. They waste time. We just couldn't find a way through them. But I thought some of our play second half was very good. And then, you know, the officials then. Could they dealt with the better? Yes. I think the St Ian's got a red card for comments made. I was stood by Ian. I didn't hear him make any comments at the official. Any comments at the official at all.
the fourth officials got involved. I've told him he's got it wrong. He knows he's got it wrong because I've told him that. And he realises the comments weren't at the referee, they were at something else. And then obviously at the end the frustrations boiled over with Nick as well. And you know, look, red cards are not acceptable. This football club, they'll be dealt with, but I can have a degree of sympathy with the players because it's a frustrating afternoon for them, because you know, it's a game we should have got something out of, such as our play in the second half in particular, and you know, we're disappointed with that. But you know, look at when you're in the top six, you come up against good teams, and you know, we feel they probably just got a bit of an unfair leg up, especially with the second goal today, and it makes it tough for us to get back in it. But really pleased with the second half performance.